angiqale ngokusho lokhu ukuthi kade ngicabanga ngiphuthume ekhaya khona manje. Ngithi mina yazi khona ezinye izinto omama basirobha nje kuzo saze sayijwayela. Ngakhula ngale emakhaya makuhlatshwe kuthiwa mama badlani konje. Esobaba bedlani. Uyayibona i-rip off. Sekwaze kwajwayela ngisho bengathi sebeyayifuna ke inhloko ngeke sisabanika sesayijwayela. Kodwa nje ikuphi inyama lapha. Ngisho lokhu ngoba kukhona futhi ezinye izinto okwenzeka mhlambe thina abantu besilisa sibiye sihawukele ezinhle ezenza abantu besifazane babe bahle. But kanti vele umthetho wabo abantu abahle babe bahle kakhulu nasebezenzile. Ukuhawukeleko kunye sengangakhuluma ngakho kunye ukuthi enye into engeke ngihawukele ngifisa ngathi ngabe nathi sinayo ilokho kwenziwa lapha. Nalapha ekhaya kukhona okukamama ngeke ngikubone ke umzukulu wami kwakuthatha kunye waqhamuke seyigcobile nje seyinto ongayazi uzibona inhle lento kuhle futhi kuba khona mhlawumbe kwabantu besilisa nami ngabe ngiyaye ngikuthenga athi umama enza ngapha nami ngenza kodwa manje ke asinakho bafowethu into nje yenu omama nosisi enenza nibe bahle ngalendlela uma senikufakile lokhu okufakwayo futhi ngathi kuyimbala ehlukene esinsikhathi bayakufaka kufane nengubo njalo njalo izinto ezinhleke bafowethu ezingonile ezingesono kodwa bengifuna bake ngithi uxwayisa futhi uyabona nangake ngisukumise laba abemukelisayo ikakhulukazi laba abaphathi chalice khona istory abebezosixoxa esingemnandi uthi na uyifakile imakwabo uyifakile nje kahle uthi nje kancane besive sisuka mayihlangana negazi ibe ungwengwezi lapha phezulu wena wabona isobho ukuthi nina bafowethu ngale aniboni kodwa thina singapha siyabona na uthatha wangana kuzobona ngama purificate indwangu lezi sisula ngazo izitshe uma bekufakiwe ngempela uyayithola imbala yayo lento enhle uyithole lapha ku purificator njalo njalo uyazi bengifuna ukweluleka ngento ethini webafowethu anibokeni ixoxe ninodwa ngeke nginqumela mina ngomuntu wesilisa kubi nalokho ukuthi ifashion yabantu besifazane dictate abantu besilisa that is bad kodwa nakho nixoxe nani nodwa kuyayidala inkinga mase ngikhuluma nje ngikhuluma kabanyana sigcina umuntu owemukela ekugcineni igazi isuka isiningi lento manithi nginamanga ngisengemithiyo awuye ekhaya ubuze kule minister ophatha inadika kunayo lenki kanti kuhle bengithi ke mina awu bafowethu ningekwazi ukuyixoxela nje nodwa ningadictatelwa yithi ukuthi mhlambe na uzokwemukela usho ukuthi sakungakubi ngempela na ungazange uthi shwe angazi angithi angikufaki phela angazi mhlambe ngempela kungonakala kodwa angiboni cha bafowethu angifuni ukuhlala kube ngithi nje angikusho lokho kodwa nginganinqumeli ngithi nje anoke nikubheke kodwa ngempela nifuna ukungitesta go back home ask ule minister uzokutshela uthi kuba njalo bekungakuhle mhlambe sikucabangisise lokho uhousekeeping wokuqala lo